nongere kugushimira, reka nongere kuguhereza ikaze wowe dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane rero ko twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba z'umutwe mu 23 zikomeje kugenda zesurana bikomeye n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Mwokagira Imana mwereka mbanze nsuhuze abanyarwanda mudukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, suhuze abarundi mudukurikiye muri aho ngaho ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi nongere gusuhuza inshuti zacu z'akadasohoka zidukurikiye ziri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu ku ikubitiro rero turayahera kuri Sukoyi akarongo 25 zongeye kugaragazwa n'igisirikare cya FARDC kivuga ko izi Sukoyi zigiye koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaje tugende turebera hamwe aya makuru rero, aho izi Sukoyi igisirikare cya FARDC kigiye kugenda kizerekeza. Ariko kandi mwokagira Imana mwe mu nyemerere twerekeze ahantu hitwa Tombwe, ubu tuvugana imirwano ikomeje kuba imirwano, ariko kandi hongeye kuba hagaragara imibare mishya y'abaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba ahangaha Tombwe. Ariko kandi nituva Tombwe muranyemerera twerekeze ahantu hitwa mu mujyi wa Goma, hongeye kugaragara imirambo y'abagera kuri 35. Aya makuru nayo turaba tuyarebera hamwe tureba se iyi mirambo yaziziki, ese ni FARDC, ese ni M23. Aya makuru nandi menshi rero ntakubwiye mu buryo bw'incamake, reka nze tugende tuyarambura. Ariko mbanze ngusabe gukora subscribe, ikindi ukomanting, utanga ibitekerezo byawe rwose, akarusho noneho rero ukore kuri like, hanyuma amakuru yacu rwose nta kabuza azajya akomeza kugenda akugeraho 5 kuri 5. Reka amakuru yacu tuyahere ahangaha kuri izi Sukoyi, tuyahere kuri izi Sukoyi 25 rwose zongeye kugaragara zigaragazwa n'igisirikare cya FARDC ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya FARDC kiratangaza ko kigomba guhindura imyitwarire ku mirongo y'imbere ku rugamba, ko kigomba kuzana impindura amatwara. Ni mu rugo rwego rero cyongeye kugaragaza ibikoresho biremereye, utaza kugira ngo ni izi Sukoyi gusa, ahubwo wongeye kugaragara n'ibimodoka binini cyane by'intambara, imitamenwa rwose ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko iyi mitamenwa zaba izi ndege zigera kuri 6 ndetse n'izi modoka, imodoka zo ni nyinshi cyane rwose. Nabonaga amavideo bari kugenda bazerekana, ni nyinshi, bavuga ko bagiye kuzohereza ku mirongo y'imbere ku rugamba kugira ngo zikomeze kugenda zihashya iki gisirikare cya M23 gikomeje kugenda kibazonga ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire nti usibye no kuba igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda cyerekana ibikoresho karabutaka, ahubwo kinakomeje kugenda kigaba ibitero biremereye ku ngabo zirwana ku ruhande rw'izi nyeshyamba za M23 ziyobowe n'uwo bita Generali Sultani Makenga. Mwokagira Imana mwe aya makuru rwose tuyakomereze ahantu hitwa Tombwe. Abagera kuri 85 bamaze guhitanwa n'ibisasu biremereye FARDC iri kurekurira ahangaha Tombwe, ibirekurira kandi ku ngabo z'inyeshyamba za M23. Mwokagira Imana mwe ahangaha Tombwe ni imibare mishya yongeye kuhagaragara ivuye ku mirongo y'imbere ku rugamba, bavuga ko ahangaha Tombwe mu by'ukuri hakomeje kugenda hagwa abasirikare benshi cyane b'inyeshyamba za M23. Amakuru yacu tuyakomereze ahangaha mu mujyi wa Goma. Ahangaha mu mujyi wa Goma ibintu byongeye kuba byasubira irudubi. Mwokagira Imana mwe imirambo y'abaturage, nari ngiye kuvuga y'abasirikare, oya ni imirambo y'abaturage bagera ku baturage 43. Ahangaha haje no kugaragaramo abana 2, ariko kandi igisirikare cya M23 gikomeje kwitana ba mwana n'iki gisirikare cya FARDC. M23 ikomeje kugenda ivuga iti abaturage bishwe n'igisirikare cya FARDC, ariko kandi nkubwire nti FARDC nayo ikomeje kugenda yamaganira ibingibi kure, ikomeza kugenda yereka amahanga ko nta hantu ihuriye n'impfu nyinshi z'abaturage zikomeje kugenda
zigaragara cyane cyane ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC yo iratangaza ko inyeshyamba z'umutwe mu 23 zikomeje kugenda zica imiryango myinshi cyane ngo kubera ukuntu iyi miryango yagaragaje ko nta ruhare ifite mu kuba yashyigikira M23 kabone niyo yafata ibice byinshi byahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo ni muri urwo rwego rero M23 ikomeje kugenda ibica, ariko kandi M23 nayo ikomeje kugenda ivuga iti ni FARDC ikomeje kugenda iduca muri humye ikaza kwica abaturage batuye ahangaha Igoma kugira ngo ikomeze kugenda igaragaza ko M23 idashobotse mu baturage bahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugezana n'aka kanya ntabwo haramenyekana neza ikintu kishe aba baturage bakomeje kugenda batoragurwa ahangaha mu mujyi wa Goma. Nitwa Mr Kenzo na ahangaha nsoreje amakuru nari naguteguriye muri uyu mugoroba. Gusa nkubwire ntinyamuneka kurayikinga ni ingirakamaro, gukora subscribe niba utarakora subscribe, ibi nabyo ni iby'ingenzi cyane, ariko ikindi kugenda utanga ibitekerezo byawe cyane cyane ukatubwira ati mbakurikiye mperereye ahangaha cyane cyane. Reka mbwira abantu badukurikiye muri ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibitekerezo byanyu birakenewe cyane. Mutubwira muti ahangaha byifashe bitya, ahangaha bimeze bitya, uyu murongo nicyo ubereyeho. Ufite kuza ukandika muri comment ukatubwira uti ahangaha bimeze bitya muri aka gace, abarwanyi ba FARDC bamerewe bacya, M23 imerewe itya. Reka nkubwire ngo ibi ngibi urabyemerewe gatanu ku kandi. Nabwiraga abadukurikiye bari mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ngo ni Mr Kenzo, mwari mukomeje kugenda mubana, ukomeje kugenda uguhereza amakuru menshi cyane bikomeje kugenda bibera ahangaha mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye.